استودیو رادیو ریباز اف ام گوتارو شوپینر می هجال هر دری دنباش نهادما پیشکش کرنا بود تنها دبجمیر سیا فرمو گرنتوی سرچا سروک مسعود برزانی به سروکاتیا شاندکه گهشت بغداد و جالی سروک انجمن نونرین عراقی و سروک هفپیمانی الفتح و چند وزیر و برپرسیارن دن پیشوازی لحاظ کردن شاندکه فرمانده ان پیشمرگه روز سردان رخصنا زاخو یا پدکه سکر و چندین مجارن گریدای روجاوای کردستان گوتو بیش کردن اندام کمیته نوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو سپاسیا همی آلیان سیاسی و پارتی و کسایت سیاسی کر لسر پیشوازیا گرمیا کوجی راحت پیشکش کرن پشتی سربسبردان ویژ زندان پیده دنباش ایرو دمجمر 11 نیو بری نیورو سروک مسعود برزانی به سروکاتیا شاندکه کوجه مسرور برزانی آزاد برواری دکتور امید صباح و مسعود حیدر پیک هاتبو گشت بغدای و جالیه محمد الحلبوسی سروک انجمن نونرین عراقی و هادی العامری سروک هفپیمانی الفتح و چند وزیر و برپرسیار کردن و پیشوازی لحاظ کردن شاندکه فرماندهان پشمرگه روز سردان رخصنا زاخو یا پدکه کر دو چهارشنبه شاندکه فرماندهان پشمرگه روز به سرکرده‌اتیا عقید فرحان سردان رخصنا زاخو یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکه لوفیسا زاخو کر شاندا فرماندهان لشکر روز جاریه هوشنگ سمگمور اندام کمیته ناوندی برپرس رخصنا زاخو یا پدکه و اندامین انجمن حریمی و هاتا پیشوازی کرن و هر دو آلیان هدیتنک انجام ده دوی هدیتنه دا روشا کردستان سوریه به تایبتی و داویترین پیشاتا لسوریه بگشتی هروها روشا پیشمرگه روز هاتن گوتو بیش کرن. اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو لداخویانیه که دست پاسیا همی آلیان سیاسی و پارتی و کسایت سیاسی کر لسر پیشوازیا گرمیا کوجی راحت پیشکش کرن پشتی سربسبردان ویژ زندان پیده آپو او سپاسیا خوا به تایبت را سری سروک مسعود برزانی کر گوت کو او داخویانیا سروک تیدا پیروزباهی لسربسبردان وی کر جه شانازیه بو جبو ویو گاوا کدیرو کی بو آپو هروها سپاسیا پولیت بروا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا اندامو آلیگیرن پدکسه کر به تایبت حوالی وی دهمان پارتیه ده آپو سپاسی و رزن خواه را سری هر یک جهه پیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه و انجمنان اجتماعی کردی و همو پارتیان سیاسی و کسایتن کو باشداری ده پیشوازی و پیروزباهی سربسبردان ویده کرن کر و هیوی کر کل گور هیوین وان کسان با و هجایی ویرزه با دیدخویانیه که ده پولیت برو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سپاسیا توایا وان کس و آلیگران کرد که به گرمی پیشداری ده مراسمین پیشوازی کرنا عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده کرن. پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سپاسنامه یک بلاف کرد و تیده دلخوشی آخوا به بجداری چین و توجین کردستان د پیشوازی کردن خبرکار عبدالرحمن آپو ده نشان ده. داخویانی که ده پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سپاسیا تواهی آوان کس و آلیان کرد که به گرمی بجداری د مراسم پیشوازی کردن عبدالرحمن آپو اندامی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کرن. پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گفت که اف بجداری سرکرده اولاد پارێز و روشنبیرن کرد و چنده دده خویا کرن که دیروکوی لگل خبات دیروک زیرینه و جه شانازیه. هروها پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سپاسیا سروک مسعود برزانی کرد که به هلکفته سربسبردان خباتکار عبدالرحمن آپو نامه یک پیروزباهی بلاف کرد که گوتن نامه برای سروک برزانی جه شانازیه. او زمان حال وینا گل کرده بگشتی پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سپاسیا تواهی دزگاهین راگاندنه کر ین که رول به بلاف کرن مراسمه ده دیتن او دنگ آزاد برای گشتیا کردی گهاند. دداوی ده پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دوباره سپاسیا تواهی آلیان کرد و پیمان ده که اوی لسر خبات بردوان به حتی که مافین روای نتوین کردان به دست و ورن و اوی ده خبات ده بردوان بن حتی که ستم و زورداری و رجناف برن و رومتاگل سوریه و رپارستن. خباتکار عبدالرحمن آپو اندامی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لرکفتا 14 ماه 11 سال 2018 جزندان پیده سربست هات بردان او جی پشتی سالک و 4 ماهان جزندان کرنی. انجمن حوزن سوریه راگ هاند کوچکدارن پیده وکشاندنا خواجه گندوارن حسکه اره کرن مدر حماد الاسعد
بردفکê fermiyê bi navê Encumena Hozên Sûriyê doh çarşemê ragihand ku serkirdeyetiya çekdarên pêdê vekşandina çekdarên xwe ji deverên gundewarên Hesekê erê kirin. Piştî xwenîşandanê li dijî pêdê û hêzên hevpeymaniya navdewletî ku di her dûn rojêborî de hatibûn encam dan. Berdevkê fermiyê bi navê Encumena Hozên Sûriyê Medar Hemad El Esed derbarê wê yekê got bû ew encam bi destkeftîneke ji miletê Sûriyê re bi giştî re pesend kir. Konsilê Tirkiyeyê li Fransayê dibêje ku pêdê terorîst ew nekîmî Daişê ye. Cê derna xwecihiyên Sûrî li ser zarê İsmaîl Heqê Musa, Konsilê Tirkiye li Fransayê belav kirin ku pêdê û çekdarên YPG yên bi ser ve nekîmî Daişê terorîstin û danûstandin jî navbera her du aliyan de hene û Tirkiye herdem ji hevpeymanên xwe re dibêje ku bi tişê weyî pêdê derbarê paşeroja Sûriyê nabe hevpeyman. Musa serbar kir ku Tirkiye û Amerîka armanca wan pakkirina bajarê min bicê ji çekdarên pêdê da ku radestî xelkên wê yên rasteqîm bikin. Şopînerên me hêja berî ku em bultena xwe bi dawî bêne dubara me serûçeyan bêne bîrawa. Serok Mesûd Barzanî bi serokatiya şandekê gihişta Bexdayê û ji aliyê serokê Encumena Nûnerên Iraqê û serokê Hevpeymaniya El Feteh û çend wezîr û berpirsyyarekî din pêşwazî lê hat kirin. Şandeka fermandeyên Pêşmergeyê Roj seredana rêxistina Zaxoya Bedekêsê kir û çendîn mijarên girêdayî Rojavayê Kurdistanê got û bêş kirin. Endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Abdurrahman Apo spasiya hemî aliyên siyasî û partî û kesayetên siyasî kir li ser pêşwaziya germ ya ku jê rehat pêşkêş kirin piştî serbestberdana wî jê zindanên pêdê. Bultena demjimêr sê bi dawî hat. Erşad û bixtewar bin.